Kita semua manusia Islam, orang Islam ada surat cinta ni, tapi kenapa kita tak baca? Kenapa kita tak baca? Kenapa kita tak baca? Siapa dia? Apa itu surat cinta? Itu Al-Quran dan semua. Al-Quran merupakan satu surat cinta, surat cinta daripada Allah Ta'ala kepada hamba dia. Diturun daripada oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW bagi pada kita dan semua. Ini merupakan surat cinta Allah Ta'ala kepada kita. Jadi tuan-tuan semua, kalau surat cinta yang kekasih kita hantar kepada kita, atau kita hantar kepada kekasih kita baca, kita baca berulang-ulang kali, setiap kali kita baca, tergamit segala kenangan-kenangan kita, tergamit kan segala kenangan kita zaman dulu apa semua. Kenapa tidak kita membaca Al-Quran setiap hari? Setiap hari. Rasulullah SAW beritahu dalam Quran, dan Al-Quran beritahu tuan semua, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dan setiap satu huruf Allah Ta'ala bagi apa? Bagi 10 hasanah kepada orang yang membacanya. Bayangkan, aku tidak mengatakan alif lam satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dan setiap satu huruf Allah Ta'ala bagi 10 hasanah. Ini merupakan surat cinta Allah Ta'ala ke atas kita. Dan bila makin kita baca, makin dalam kita rasa, makin kasih kita pada Allah Ta'ala.